Yes, kanongere nguhereze ikaze ku YouTube channel nanagusuhuze aho uherereye hose udahwema kudukurikira bya buri munsi. Kuri uyu munsi kuwa kabiri Kamena 2025 u Rwanda rwagaruye abantu 105 bari baracurujwe mu mahanga mu mezi 8 ashize. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko kuva muri Kamena 2024 kugeza muri Gicurasi 2025 abanyarwanda 105 bagaruwe bakuwe mu bihugu bitandukanye bari baragiye gucuruzwamo mu mahanga, naho abandi 57 bo bakumiriwe bari bagiye kwinjizwa muri ubwo bucuruzi. Byagarutsweho kuwa kabiri Kamena 2025 mu kiganiro RIB yagiranye n'itangazamakuru cyagarukaga ku icuruzwa ry'abantu mu Rwanda. Ni nyuma y'uko ku itariki 23 Mata 2025 u Rwanda rwacyuye mu gihugu abanyarwanda 10 bari barajyanywe gucuruzwa mu gihugu cya Myanmar, mu gihe abandi 5 hagishakwa uko nabo bacyurwa. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Thierry yatangaje ko mu bantu 57 bafashwe mbere y'uko bajyanwa gucuruzwa harimo abagore 52 n'abagabo 5. RIB ivuga ko impamvu abagore aribo biganjemo mu bajya gucuruzwa ari uko abajya gucuruzwa ahanini bakoreshwa uburaya. Imibare y'abakumiriwe gucuruzwa mu mahanga yarazamutse kuko kuva muri Nyakanga 2019 kugeza muri Kamena 2024 u Rwanda rwakumiriye abantu 39 bari bagiye gushorwa muri ibyo bikorwa bibi. Dr Murangira Thierry yavuze ko imibare y'abashorwa mu bucuruzi bw'abantu hatitabwa ku bwinshi bwabo, kuko niyo yaba umuntu umwe ku 1000 biba bivuze ikintu gikomeye cyane, kuko nta muntu ugomba gucuruzwa. Ati ubu bucuruzi bw'abantu bugomba kureberwa ku buryo bwitesha agaciro, aho umuntu ahindurwa igikoresho cyangwa se agahindurwa igicuruzwa mu nyungu z'undi. Ibi ngibi bigomba gukorwaho iperereza hakiri kare. Ati mu Rwanda nta bucuruzi bw'abantu buhakorerwa, ariko hari abashobora kwanyuzwa bo mu bihugu duturanye, ariko iyo bimenyekanye barakumirwa. Ikindi ni uko u Rwanda ruri mu bihugu bishyira imbaraga kugarura mu rugo abantu bagiye gucuruzwa.